chapter 2 considering với action chapter 2 population video hello on rồi là thì căn tâm là có căn chỉ vẫn có tầm sáng video on thể luôn nhiều xuống video khi mà thì mình là video sẽ thêm cái gì sẽ thêm từ đoạn này chapter 2 A9 page A9 population of the world number growth and density thì population tỷ số machine of that thì là mấy machine tầm lắm mò anh nó học được cái mò mình thì anh học rất chuẩn thì đi số mà điểm này thôi cần cái gì là ông xia chuẩn assignment của các classwork ang kada post ni som ta sari sang ni som ni ka post la boleh ni ka text chuchu login ro chapter 5 le chapter 1 ko ma class kan lang som na kami ka MCQ in siam do ni question som ni le tu na chon ka in check man don chung ma se school lu na ka in check le sang su li te ka video ka no chute in sa ko no video ko no le growth of population population ka ti su ka mission tam lam mission of zat so na ka ni ta population ka ti chuan machine tam lam sir na ang deuh so machine tam lam sir na population geography so apa nga so demography ani machine zat machine tam lam sir na zin vei va te in tha kun na te su mi se na chu demography tan chuan geography a chuan kan subject concern ni a chuan population geography tin kan sir chin na chu kan chen me ta ro chuan kut kan liak rat me chung khai ra sak kan ti do hop mai ka in zakamin helan zakjim hom tu ka le ani chona ron video ron ti do khachuna kina ron zo don chu no ka ron ko tu tong chu in attention ron you know so up ya lo kimi sia here na okay chana chuan population ka ti chuan mun khata independence of a particular resident kha in population chen chuan ta ni chuan on samte ka su ga chuan population suina ni non chuan India ma machine zan ni demo Mizoram machine zan ni Mizoram population suina chu ka ti ka ta ni India population suina ko India zan ni chuan cover pum puya consider what population zero na cover pum puya chuan is line is outdated to daw na ka tu na hian cover la hian currently April ni so an Sudan chuan ngai tharo population is 7.77 billion naman ai lawin kan soenga inge figure kan soenga 777667450 khateng za pushing kan ta ni chuan ni kuma han 2019 han 7577130 khamiza machine kan mo nikum le tun kuma inge khali chung le kan chu ka khamia pum na sa chu 700 million
anh na 200 million developing kan pung mana ni so machine ni tu na population kan tam machine kan tam to em ma ko bela hen enge environment te le natural resources te pon mi sustain ni thei to lo angari na ten ni ta amai ro so hi tam to kina chu da na chuan i demographer na chu da na chuan well mo natural well ko vel le ling ho sak ni ai sim ro lo ba mai me ni ten tia ram da ga the do na maram thek ta mi chem te in ho sang tam ta kan chen na chu wa chuan ai sim ro lo ba ngani ten ti ni mo a ti the dio ma chu chuan zilai pon lam kan sei phutang ko vel pum population China ya population machine in tam lot la ka China le India chuan kan siar thiam dan tu ta siam population ka zero pathum min sorry 1 hunga 0 per ko kan million nia 0 pa ko min billion China hian figure in Australia 14380870003 zia chu 1.4 billion China naman 1.4 billion India 1.3 billion mo khateng khan USA na ta Indonesia Pakistan Brazil Nigeria Bangladesh Russia Mexico kha population tham kan ta ta ni top 10 page number 18 chapter 2 zero population of the world chuan Indiaและ China population per khom lo thi hun lia thina hun kat global population 1/4 ani China tu na hian I ani khereng in shela ba tu ta ka chuan in le ka sing zila bu kan zila hi chuan 1/4 of the population kha Indu chuan Google vela nang mani in lo in song thei chuan look at the first paragraph according to the United Nations statistics, population of the world touched 6 billion mark at the close of 20th century and was 6.3. Tikan 8 billion 2028 as 8 billion dengan 2040 as 9 billion yang ano dia world UN statistic as well. Tu na yan 7 billion 7.7 billion kan ting to mo tu na chu po chu April tha mi dei kan ya tu na yan an tam le fe to don chu ba chuan 8 billion hi tu ni kan theng theng ti kha in lo chu ve sin do ni chuan in textbook kan nula a first paragraph a jing zo kan right hand side zo kan 1985 atang 1990 thengin growth rate population growth rate kha 1.74 ani lo chin sera 1.74 no pangka pakhat le achan le ang zen piang in an chu ni chu zia chu chung potina khan no pang piang za khai an tharo ko ba zo khan no pang piang tigar za khai an tharo wa khami an chaw wan khani chuan kami ka chukan butong next page kan keula kan lu huna he ai cheng kan nazir le bat turanga ilo next page kan keula machine kan pun chakta factor responsible for increasing world population nothing a machine kan pun chak em ko ra atira chuan kan pun chak lem lo ni kan pun chak lem lo wa amai ro chu 18th century nu khan khovel khalo chang ka bia la sang sai sin khop le 11 la le chu fa 18th century nu khovel khalo chang ka industrialization kan sai china vertical science la te chuan ni siang industrialization ro nu khan na sa takin khovel ro chang ka choni real kong te ro ma khen transportation te aron all sam nu khan ron ta chu tinge medical facilities te ron cha mo hospital in tirna damdoi te ron cha now piang po tun ma chuan Mizoram biga po now piang hi somo pa piang ka se atira aza de chin thing nge yang nge chu tin mo I khata now piang ka na si sel ka andam chu ka song noi da su dikan pian ni man thi se ang ngai an ta ni ma se tu na ro chuan in chan him sham dan se lo do po dikan nei in sel ta chuan an I se lo do po dikan ka indam chu chang the ta chu tiang chu ta medical facilities kan nei chato
transportation ke cha dam do in thon jung jung te sama kha wa kha machine kan lapung chakani kha factor page number 18 and so factor responsible for increasing work population ti khan kan khai khom ha ni chuan point number 3 kha anula female infant mortality rate have gone down because of better care. India ram bi galo antaila tunma in Muslim le Hindu ka Hindu naram manita Muslim le Hindu ram chu Asian lo nge tunma chon na mai point mo ta deu bi kan ya social structure so azong jong chuan ni lo nga a bigin ting tang rural area chu bang chu khatia khan mấy chia thế à thì là mấy chia làm biển chuan thì female infanticide mấy chia nấu bằng mấy chia biển tìm thả nã chỉ cả ngõ tuần thế cái tiền rồi mà India mà nào biển bằng mấy chia biển tụ tiền suy khắp rất là sẵn thì female infanticide tầm tụ vào người ta khát tiền thì cái tuần trong cái lầu trắng càng à mấy chia bỏ lầu biển sẽ thả khi là đi tàu là vào ngõ chỉ điều lần brought up tuần chú vào chuan thì mấy chia biển mấy chia birth rate tập qua sao nhỉ female infanticide kami kha apoi mo na chuna kina kana zero le dona ino sin sin doni chuan ram tam taka mi piang anon tamanguin death rate ka sang velo birth rate sang death rate sang no piang an tama thi kha an tlem te tela chu wang sun machine piang kan tam devel khani factor responsible for increasing population chathiam tu rangai ma chathiam lo chuan che ta ran ti kha next distribution of population cover mun chang chang tiam machine anin sendar apoi mo khop maya grow up in chuan alai ta equator ta equator chunga tropic of cancer le ngwa capricorn ta ni tropic of cancer le tropic of capricorn na la hi machine tam na ber lai ta chu achan chu nge environment a favorable weather chuan thlai te chang chadu bi alei lung in zir lo fe te no chon le tan tuka khai chang thei thot to ni no chuan khatia khan kham area khan machine an tam du an tam pu an tam ber re ni population tam zo ki I tropic of cancer kan no tropic of capricorn la ma ro chuan lei atlema wangin machine len ma sa tem wangin machine tam lo chu kan so tel phota ni chu nakina la poi ma do na chuan distribution of population di kan nula kumsang hi chuan 6 billion chung lam kan ni to Asia had the highest population of the world, accommodating 60.72% of the world population. Since yet, main features of world population distribution. Muntrang population unlow in distribute that features population muntrang that ramshang that. Number one, 90% of the world population is confined in northern hemisphere, while the continent of the southern hemisphere account only for 1/10 of the population in the world. Globe in chuan equator chung lama han northern hemisphere mo ta khan mishing za som puan or chan chu lenma satama chuan southern hemisphere chuan South America South America po claim mo chuan nge dangam Africa le Australia nia Australia chuan changka bang bi ama chantapon changtam do nga Africa pay to len masasao to kama su rama changkang lawa economically backward rama tama chu wang chuan death rate sang ni mo kha 90% of population ng ating northern hemisphere no san ta len mas tamsok pa mo Asia machine tam na berkan lo umbok siya number 2 na John northern hemisphere sharp difference of observing population concentration latitudinally ti kha nakina engwalo no map Google de la world map globe de lo no latitude chu ti align globe om ta line su le ti line pe kha ta draw ti line pe kha latitude ni kha latitude zirin northern hemisphere so machine tam dan kha latitude zirin nge latitude kana effect dinani zia chu isne ka soi kha tropic of cancer han machine kamizon han machine tam tropic of cancer I atanga
nghe 10 degree guam sung han mission tambi kan 10 15 degree tar ga lakan salut tuk lova avat tuk lova ko tor ka sulum tu ka mo smai ro su chopu ka sa ka chuan ro twitter lo tama sa over lum over ne lawa chuan achung le ya khan China mission tam berse no ko me ya achan chu achung le ka chu temperate area ni ta ni avat vak lova alum vak lo ka anuam tukta temperate area hi European country so omna to point ta ni China de Japan te mo ni le ngani sa ando kon an le tu ngai lawan ni su nang ni chu ni khata voin ni sak terror line korban bul hai ma swap tawla he tinglai ban bul hai ma swap tawla mo elai le hetai chu rong in mi along tropical area so ni sa kan tra temperature so ni sa ni kan an nep do ka ba min ni ti khan nghe lum lu tục nào machine ông na nuông tộc về lu tục tan chú ta anh lấy lâu chặt page one nó lấy lâu chặt tuyên lu chặt page one ni page of variable condition nuông tục anh này asin tọt point nama ngai fiang number 3 dense concentration population area largely confined to East Asia South Asia Western Europe and Northeastern USA khang ho pali akan machine tamai ni na na zero na ka chu as say fiang oh lower concentration population are found in large territories covering drought region cold region high latitudes tikat lang sang so ina drought region ti chu tuyom lo na mo khatia ati khan machine an om tam thailo ina ni chu achan chu kan basic necessities min provide lo ba machine am sa an om tam thailo mo chuan number 5 na kha chuan population kanom da kha so ina ni chu machine tam na hun ni pali Chanta major cluster of population machine na hun chu East Asia number 1 na East Asia kan ti chuan China Japan Korea develop kain ta East Asia chuan mun li china hun khat population ni chuan number 2 na chuan South Asia ti le a tam enge vun brown skin ho mo vai tendency do khan so Pakistan te Middle East India khatia kha Aryan race ho kan nom le ta chuan mun dang le kha chu inglava tamani Europe te le North America khatia kha mun dang East Asia South Asia Europe le North America ngo khatia cluster population cluster tam China chuan table kha chu na lo en lo in nang mani an tura anon dan ka chia thiam chen na in tura na chuan page number 11 return of density of population in the world density chu kan sianga density kan ti chuan a bit zong machine bit zong soina mo mun chang machine bit zong soina ni su 2002 on the whole had an average still 48% per square kilometer since 2002 population density so 48% per square kilometer so kilometer cut square so square in sianga kili nei kha mo aside 1 kilometer 1 km kha square tani khatian kilometer khat bial sunga khan square sunga khan machine somni pariat zera nam thekina kovel puri machine kha mo base kha khan kovel le song song kha cover tel let na chu chuan tuna chuan atam te to zok don ani in lo hi density mo kan check ni Namanya zero
net chak lo le next second ka lang density per town of population ka page number 11 kan lo le density per town of population mun chang chang tin ne ko vel mun chang chang mission tam tan so densely populated region le sparsely populated region in China le mid sparsely populated region le densely populated region hi consider densely populated region po hi hundi an chanta ni India ram ha ko vela chuan Eastern Asia, South Asia, Northwest Europe, Eastern North America sina se to kan Eastern Asia yellow skin ho mo abigin khate ho chu machine an tam lúc tục ta anh lâu rồi trên các bộ phái ấy thì cần tâm dụng anh thì các mọi India có bộ phái cần như cần main this staple food crop to bộ phái này chứ bằng cho machine cần tầm em này kami kan ibang tầm này kan tầm bằng các tiền ấy yung này tuổi đó này England ka China, Japan, Republic of Korea, tiga lo kasu ni Tropic of Cancer chung anum ta ni mania mo Tropic of Cancer chung lama. So South Asia lo kasu Tropic of Cancer zone level le, noi level la kan nom le ka share tur kan. So North West Europe le, Eastern North America po ka ho po ka temperate region la kan nom. Chu chung na sei but no many so ngay tiếng nghe các tiếng lại thành machine tầm chân mo machine tầm chân chú climatic factor tên là 0m các ta suy climatic factor tên physical factor được hàng zero page number 11 and last paragraph cái này là gentle slope of river valley favorable climate large growing season suitable for growing up agriculture fertility and legal soil available development question. So ito mga lo climate le physiography ni zero ni may leilung le sige sai mo chuan khang chau khan ni lo ta hun chin ka chuan a cultural factor to khan ni lo zero ni economic factor to ni lo zero ta e le bar mu na te lo ol sam ta kun na thok lo na thor mo ta e jong ni lo bin nge machine kadeng sum don tam na te education te business te kadeng kha achat na huna kha mo page number A14 and wala other factor contributing to mineral core large supply of minerals mo coal le iron te yang atama law sia ro ka so som na bang tuna han so siang da khani so sparsely populated region 70% of the land surface is sparsely populated, which includes true hot, true cold, and mountainous forest. 70% of the land surface is sparsely populated. Tika, since yet, don't you all? Kovel kumpuya yan, za som sarihi, machine claim na, machine tam na claim sa panis. Chung tasu desert te, ram huay, equatorial forest ram huay chaluk tuk te, chuan vuram te. Arctic areas of the Greenland polar region le tlang mun sing si tak tak khatyang ho te khani a physiography machine a support of shim chuan next kan lutang factor responsible for road and speed cutting emission and temperature mo number 1 ason kana ka soyang khan physiography zero low climate and zero unfavorable environmental condition ang patutuk lumutuk te mo chuan tui tam lo na hun ro tu ka te machine nam thei fa hot and humid climate lum lutuk uap tu ka khan tu ma kanam te lo tro chuan khatiang lum si uap si ka chuan eng lo chatlang kuya tlang kui nge forest area te no chatlang kuya khatiang huna de kan ramsan tam tuk thau si te rural agriculture industrial development of this rural agriculture and industrial development so industry pot settle din ai no confuse nga industry share ni muna chuan tam takin ai sun tu ngai don ha lack of means of transportation communication resulting in isolation kan ti kha machine but to po la har lu tu transportation se da banga to po har lu tu puna han machine tam ngai lo din ani su chan tam tak oma plus lak puna kan so yang
chuan machine factor next factor affecting population distribution density of overall viewpoint machine tamle tlem mo tu mo khang kha junction agenda physical factor economic factor social cultural factor demographic factor kan high com don ni device when hum lo physical factor chuan page number A14 right hand side column kan rola relief accessibility climate soil availability of water mineral khang kha a physical factor chuan khang ho khan relief chuan tlang niam mo amun kha phai zol niam tlang ching chel don chun machine tam the ti mun zol de ten is one machine kha an tam don accessibility pato ko har sa em mun to ko har sa ta machine tam mai lo ati not is machine tam lo to ko har sa mo chuan asamai ro machine tam le view si ang tinge ti kha mineral la cha ane oil nga mo chuan megalia te ko mineral la cha an tam de deu khatia kha ni mai climate mun siklesa extreme tu ka afatu tu plum tu khatia nga kan machine tam ngai lo anu tok vel ta chuan soil ko sila tu ban tam ngai lo wa mo agriculture produce ni lo availability of water tuitam na chuan sei lo me cha shit no chuan next economic factor ni china physical factor kan soi kha economic factor yan aron i kan sel le che thing na mun te um ta ni industrial growth industry chat na huna khan machine an tam chi achan chu na thok du ten dikan yo sabak lo ten lu khom chi ta inge i soil chat mi lo na ta kan industry lo set up ta se mun chang in eng lo lu ta se raw materials te mo khatia chu machine an tam thei tho ta ni chu chu te che chuan development of tertiary activities kan ti chuan nature atanga na wa tholo na mun khan to khatian to kha chuan tertiary activities khalom thei ta ni chuan tuna kan sei so industry om na mun kha khan khatian khan tertiary activities an siam bel the enge machine an lo tam viau to chuan in sum don ton te lom theya mo khatenga changkan service sector mong khan na tam tak siap theya chute ga chang machine lo tam thei ta ni sungo chuan urbanization kha in shit thiam lo mai the urbanization ni chuan urban chu khu pui na ta khu pui tinga ni me osam zong in urbanization ni chuan I khu pui in siam na a process kha mo urbanization a level san chuan khu pui a in siam so me machine tam do ni le ta ni development of means of transport and communication kalpo all samna te machine tam kalpo the har samna chuan machine tem don social cultural and factors type of economy an economy chat chuan machine tam don mo muzia chu page number S16 penala I low nei na machine tam ber agrarian society ti kha mo low nei a zon na hunam machine tam ber mi te tak mi os tak ni wa se ka ten kha mo chung middle class family te lower class family te ka ten kha kan tam chu kan share tu low nei na hunam machine tam ber worker chuan industrial worker om na huna te industrial machine tam du chuan technology sa na huna te mo chuan I antenna tu arab prama te po UAE te po an physical condition chu chhel tu ma se an technology sa nga mineral tel le chata ni khate ga ma kan tu ne anom na mun tam na sa takin di kana siam tak lama ka advancement of technology chuan political decision sorry I think that's mun chen ta chuan unpolitical decision unpolitical factors and sectors tu ka chuang chuan in dona te tam chin ta ni hanga ba kan politics a chiat chuan mo khatenga ba kan mishing an tlem an tam pha thei politics awangin tuna te po kan no men lek la tro politics a chat level chun lekina outbreak om thut thei ni kan sui tam lo wang chuan demographic factors chu natural increase in migration natural increase in chuan piang no pong piang atanga increase ka chuan migration chu ran sin lut mun nuam tak taka chuan mi ran sin lut ang
economy de chata physical condition de chata million lu ta chu tiang ani lo opposite chen jon an migrate so an immigrant mo an so no so sex composition ka ka selen so ya sex composition ni chuan mi pa le me sia so na ni chu sex chu mi pa le me sia so na sex composition hi India ma chuan mi pa sang khazela me sia za ni so na ni ta ni mun chen ka ta chon mi lawa me sia sa ka ta za ni rom mi pa za zela me sia za ni ka te kan su chi sex composition nan di hian khovel mun chang chang me sia an tam lo hi khovel chang kang te na mang ani me sia an tam chuan mi pa mi khovel an ram chang kang tin na me sia an tem chuan an ram chang kang lo tin na ang do ta pon ni them mo asan chu khovel chang kang na pia me sia in tin pun cha an lo dir che me sia an du sak ni chu zorom te me sia ai zo la pon tam khop me ai zo big ai zo me sia tam zo ka kan sang kang dio ni tu ni European countries ate mo America te me sia tamani chuan Africa ai ro se chuan anin do na sat em wangi mi pa helpola ten chang na sa Africa khan chuan me sia ai mi pa tlem le jok sin in chang kang lo hi hol khan mo chuan chu kan tu to ang nang ma ni no research so kun orin nga tu ngai la neta chak tu ra ngai la chuan age composition hi om le a age composition ni kan tile ran tu to age composition na chuan age hi chithumin kan chen chirani mo chu pian tira cha kum som nga thleng khang kha no pang juvenile soina ni juvenile enge mo kha in an ti ve section nge refer ho ta kan mo no pang soina ni chu man ni le an kol thelo chuan khovel hun chang le UN dana te India ram dana ko so man ho ram su labor palan ni lo tho patir palan ni lo nu le pa ta so tu ran ne chuan kum so bonga chang som chu i working population ka thop the chuan above 60 chu putar kan ti si khan ta ni chuan khovel hun chang 15 to 60 an tam ko le an ram khan nan thok chak khian ni chu chuan 0 to 15 hi atam beran china chuan an ram chang kang lo ko le som pang hoi lam hi an tam don ka tinge kan ti chuan i ai thap pung saka bar ri sa nga mo ma se ani patel tila an chi dem tel tinani chuan khovel mun chang kang ko le som lo man tam don ti se nga se opposite ka i mun chang kang tak la chuan lo in thap pung chak tak ta bonom tho ma se in thap pung chak lo tla hui ta ni European countries at Germany te Italy England te mo France te European countries also ani thap pung chak lo ani leya i fa pa ni pathum te le pakhat chau ten leya kum pa tak ta te le fa pakhat chau ten ni ta an thap pung chak lo ta ni chuan de be sang buk si lawa machine thi an tam lo mo upat nu thing dei de wan tama chu gang chuan putar han tam nakina class han ka kha age pyramid ma mo diagram mo chu kan da zero ni higher education tan point ma chu age composition chu in ta ni kan so che pa ni kan age composition kan social economic culture te pun economy le kan social life pun influence no kan so sia kan chang kang lo sina te chu khatia khan in effect ani chu chuan eta page number 18 na khan left hand side ta last paragraph khan 15 to 30 are mobile than the other people in the young groups. The structure of the children will significantly kha in the sincere ni kum som nga cha kum som thumin kar kan mobile kum se chu anjin kwal zum atok tur pon an hun changa anjin kwal an la sia chat na chu an sia cha zin kwal an ti kwal an sa rural urban population
rural urban population tuần hoa chuan ki rural area hian mihring an tam zawk an tam lutuk tan mo chuan urban area hian industrialization kan ti tang hian an ti tang khan kam mi tang industry ma tang khot thingtla chungin khuya ano in son se mai ta thot tu zong in mo 29% of population live in urban areas in 1950. On the other hand, 2000 is more than 50%. Sang has go some ngapa some 29% chau hi khopvel machine za sum ti ko hi khuyan om mo sa ni no chon some 50% na tinge industrialization kan ti che khani chuan hei kan hu da zo to ki temte kan sai le lo kan second paragraph kan tawla rural urban population tia second paragraph kan 80% of the total population live in urban centers. In South America 80% of the population ka rural area ano I mean urban area no kokuya South America ka urbanized berani kobela nikuma khanaran tun kum exam khanaran su khanika mo so Africa is the least urbanized continent with only 35% of its population in urban areas. Sincere Africa urban population in Denver 35%. So ikan kan tu kang no sian non lian so chuan in assignment kha he ta classwork dia hian ka post kha I real man hak ngai hello in lo siang chapter 1 and chapter 5 kha MCQ song hi ve chapter 5 ne chapter 10 one thing siang in du chuan ai tam khoi siam don ne class kan kal le huna kha kan bang chang kai don ania le ikan to kang have a nice day.